constituency. Barang mana ngarong kuning. Tempat na pagbahan natin sa. Natin nga Maikia. Natin nga Croatia ang Croatia. Bangla Oro ikintin. Labi kita pijit ya. Kashinya ka jangan maayati. Kashinya ka jampiru ngana trebansin. Balai kunta. Namalapit balagi pada kijit yang aku emeli. Nganapan intang dari tulot emeli. Nampak ini kini kam kontrak kam supply banu. Natwa bersyukri kita datang ibadat tulok emeli. But kita jangan keren hak ada jalan kimpat laban digest. Lalu kimpat laban priang. Yang kita kerukum dalam election. Yang ke election ni kerukum kita. Teman Aikia ramai. Teman Aikia ramai. Teman Croatia. Ini itu ada yang pastor kan. Ada yang dong ya. Dia beli kimpat semua tu. Yang ini kebangan patch lah. Jadi syukri yang pun orang tua benar itu. But kita disansnya. Ada yang election. Kaya kerja ngalamitan kiro bani bangsa Shannon Grand Constituency kumbala kurang ni kipat ba wala de job lani ladaran ngan EAP ngan mansong bangsa Amerika ada jalai ngan kiro bani sa Shannon Grand Constituency kipat ta kala sambantit bani no to independent candidate unon shisha bansong te ko like ko la no friend kila sanga on wa jira ini je gibo banglaw ni ki bani sa bani hipji be ya no. Entah piwan macam ni, nama apa ni, nama buat, beli pinjir. Mau cari tu beli jompi, cari tu beli jompi. Kau tak bah lagi eleksi, kau lagi sekretariat, kau lagi Sepang Sekalata, Sepang Delhi, Sepang Mumbai. Tengok pelipor, bak pelajima panikai kepada kuno pinjir tu beli. Bagi kita tengok hak kejomki, kita tengok kamera jompi. Ada kita kena slow, bakal tak jumpa lagi ke slow nama betul. Kalau rakyat ban kerjanya, badan penjat yang harusnya ada pra, kalau job harusnya ada kalai, kalau rendo harusnya ada katra. Ngalang slow, lawan mentara slow tu kerja plan kerja lagi. Ulah pinggir ayah sipor, hari ini sansnya bangun yet ikan lenti ke bertemai, ke berpaka, ke berjalan bat dua ublay ulah malupa, bagan mi kerja parti ke bertemai. Mereka anda job harusnya ada pra. Anda room saya kata jeli jaga politics, ngasih tu tangkap politics kampat pian. Apa dalam seng barang ngasih room, agar lindo bertawan, barang room ada politics kelebihan. Anda room apa ngasih tu kampat pian. Naga terkena ngasih tu don't come ya clean politics. Don't come ya sincar ke kerana bergol. Badai mana terkena? Politik apa? Kita sedang ya clean politics campaign house name Arajar Shipol. Pada mana sedang orang masyarakat tu don lingkung tiar dan langsung hakkalat. Lawan pengkoi ke politik, siapa ni lawan pengkoi ke politik? Don kiri usaha pertanyaan kita bakal jauh pertama dengan yang arden teh. Kalau betul lah, no, kita akan sedang ya kali linti ban pengkoi. Kamu bersut, nila donan ni di house name kalau sisa. Tapi, tenrene itu ya persan. Harga tak jile jadi. Tamatang doi. In politics they are done. If you cannot win, join them. If you cannot win them, join them. Kata dari advice kepada kita, ki season politician kita penpau dengan harga tak kapor. Bapunama, kio i banganama masuk ban pengkoi ke politics. Bagi lo dengan persan, bagi community bah adoi si ngan hak ban long nam no kumolong kiwi. Nui dengan belum ni kita kira long end. Never. If I cannot win, I will quit. Ngan nom ya tagalenti kabangan soya. Nui sekolah mo yung kepada persan bor ngala ya patrida doya haga tagal nongin. Ban yo ya tagal sinshar katarar kabakur. Ban nembang nui biar yung berkomentar marapet. Ya ka respond lali ka taga jimpai ka judi paiba siya voice of the people party ka jing snowto ya ka jingdon kam jong ka sinshar ka karar ka bakul kalarung baka soki haga jimut ka jing berkat judi paiba hanya ni kisni ka bamata bagi paiba kena sedang ka tampun paem nyendon kam pisa nyendon kam shinet nyendon kam ya ka lawe nyendon kam ya ka sinshar ka karar ka bakul soki paiba but they no matter ka daw nyena seng ya ka parti halor ka nongin jaw ka sinshar ka karar ka bakul nyena seng ya ka parti halor nongin ban pensen
ia ka jinong try ka jingi ka ri but ia ka start ka blame ula kerkuye habang pet ia ka jela ka India ka jingi barang nujo ka Israel masih betul pada dia wang ani larangin jinna yo ia ka nolam di jingai kita smoke ya kita Kristum ngenya her ayu mangi negeri Israel kalau Israel ka kamret kita jalan Meghalaya but Israel ka ri ka datu syap rapon ka shispa ri Israel ka ri syap kada rob jong ka tuyau but kam lesi bani nujor ka jalan Meghalaya ka Israel kam dan point shuru but they were ka kada kinong Israel ki wan shuri kinong America ki wan shuri ka ri kinong Japan, kinong Singapore, kipet ya bit, but kipet benot yang liga liga. But kipet lingor, balik tapi kita belok kinong kipet tuk kumni. Balik kita ngajin tuk, balik kita ngajin kerukam. Laringin yo mengikuli ke negeri, amam dan ri ada pertai kebelaban tam ini. Balada kinong susah juga di Israel, kita haga jela Meghalaya kata ke jela Meghalaya nang keladai kata ke nation, lalu kita apa kata ke nuclear nation. Ni don look ani, ya kebangilah panjang. What is the ball? Kiba care sorong yang ini minta ni kelalong ke jela ke duktam hagi tansya dalam ini ni kelalong ke jela ke baswai ke badan perishimon di Jepang ke jadmre kilana kilongi kelong sen kelana mat di Jingkerto ni la kiu kata ke jilut ke jingsat ke bai kali ke kiu malakasni ke bai light ke kiu ke bai ke kiu ke bai wayi ke kiu ke bai school ke kiu ki jing semar ke kiu oh kajinut ke basyutai kata ke kamai ke kaji ke nang hiar dan nama kata rau 2014 tabi habang pet ya ke Israel barbangan nujol ngasko pamet shisha ke Israel ke ri ke ba propone ke shispa ke rishap nai ki baye lesh po Israel ki hopion ni yo ban mati ki judge jor nang ta ke Israel ke hikali ki ri ke pope kuno begin rap kali ke ri ke rob jong tuyau ko ondure ke omro ke khang ni kamne ko ombam kondi nai ke Israel ke peloy ko ondure ko ombam kondi ni palani kila yap lot kiwa baro let's gendel ko luka galaya ko suwa galaya ko mentru galaya ko amfra ko mshfi ko anamba shibon ki wa kila smart clear kila ko ombam kondi ke ji minta kila ki ombi menublah bentur betara ke kaji ni namanya dia ombandi ko ki patba kan ni omble ke betu ke kilo ke seso ki wa ki so clear ki ding se ki lom ki gram ki gro ki chat ki doyo mausha balai itu ko ki patba balai itu mar ka rao ni balai tang pada sinsha ka kharar ka ko ki nolam ki bakrao kita nyala ke jong ke ideologi ke sini hawa kitmu ban yalam ya kanu ke chat dia dari pada ke chat dari sini umat Gandhi udan ke ideologi ke sini haswa ban yalam ya ke ri ya ban kun layu nagi tore nagi paling but ideologi ke jong umat Gandhi ke non violence bodong dei tawe ban non violence movement bagi lawan yo ya ke sini layu ulah prinsip ho ignonya bagi lawan dia ke snap ke sini kajong Mahatma Gandhi kena slok tilang banyak pun yang jingan yo klan dalam kejing Islam dan kata non violence movement what Hitler udan ideologi ndai bucu sunshau donbor klan persamaan prinsip di Jerman but ideologi kajong Hitler tolong tolong only the German who are the purest descendant of the Aryan have the right to rule the world kata dia pride kalau Hitler busuk bagi Jerman nama tapi kita bekerja sang bagi Jerman bagi Yahun di put nyau Hitler tinggi kan dia kata ideologi ke sini kemudian dalam bak kata ideologi ke sini kata ban kentir ke sini ban kelepat ke sini ban kelepat ke jadi kata betang ke sensyar ke khara ke buku ke sensyar ke khara ke bamdan ke bangsa ke bamdan ke ini syekh bak ke bamdan ke bishar kenriang bak sensyar ke khara ke bamdan yalam bakla yo patba ngira pelut por ban pensyar yo patba hari sengnya ke voice of the people party oh baro kiri yang ini crossing party bisa Baga por begini election kong ki polkar export kuno ki aji hai the
kalau job kan job SCC dan kan job watang SCC itu. Dalam election ni job sausit kena trap padi kuno benda. Kini ki parti ke bersensyar tam-tam ke seng NPP ke seng Ruspa. Kiong dulu ni saya pekai kat Putin Shan tu. Kina community bagi lu kan skin boss. Kipat dari kinangan jong voice of the people party kendai ki bandar ni banong. Kumela kulari upat ka ngila pusyang manle adan pundak hagli awli Islam hajni identity. Lagalong assembly ngre side lagalong surok ini kene kon ki shibi kene ko aski department ki prepare kalalong da jing terku yang jat mreu. Bagi anget bagi pat ba kim pat klet yang aspa apui kenta bagi syakran tu binalam join the voice of the people party banyak kon ban pelet mai banyak kon ban pelet mai yang ada bhatundam lali ke reservation policy kam sina don tang agak top jingkuar join the VPP kalau don ajan baru kiseng sign perhei ngai debt collection tiong kuno emlong pi banyak yang ini yo hit macet penreu perban dan kita pi penjok ini tang kadu ngele ayu mereka voice of the people party kalau yang ramba bandra yang ini mak assembly di chief minister ulah kentak outrightly kata ke demand ni kalau yang ada pensiun ya kini Syari Kashuri Nui Kumki Noni Kimat Kibasutu Yang Linti Terekam juga Sorkar Nyong Omdei Hak Kashuri Mdei Hak Ying Kashuri Bathari Ki Ande Po Assembly Mdei Ki Ying Kashuri Bathari Ki Polisi Di Sorkar Namangala Di Sorkar Kantre Ini Nisha Surok Bat Ni Nepon Bat Ni Soban Ayo Yang Jika Chan Jo Pat Baban Ayo Yublay Yang Jok Ke Sorkar Kahaban Pendak Ban Tong Yang Expert Committee Ban Review Yang Reservation Policy Hodan di sana, hari ini kita si pun, yang badan, ani kita akan pulit. Lain cara pilih kawat nyok maka jual si mengiringi kau. Malah mendolli ke BBP market jual mengiringi show. Nyendeman kret, yang usnam arway, usnam arwar. Harga BBP company pertai. Lainnya bagi konsumsi kebuat kemacam. La ot la nam ki kmilipa hawatit li kun bapese me mata pakam like santli arai kli ki bhai ni like nangta kalale segini kiwe namar ka si putre kam ye kata roster system de namar ka tara ni yong ka problem kan de ka roster system ka problem ka de policy namar ka bagla ka policy la bha markat jo hapreng jomi baki garu hapangi ni pun pat ni de namar ka daw ka jinta ka jing ka ka baga bha ka de katung ke jidon part. Tiap kata bahak kalau 40-40. Sabro ni karo apa iwe. Kayin kasiri kau penterekam mereka polisi. Kau mahu tahu ya tak. Kami kajing ka problem juga tak roster ka day baga polisi. Nomor don kam pendek mai ya ka polisi. Bak ngendang ya pun. Ngendang iki boti na po atli ni sibi. Ngelajak ai syaka sorkar baga de bantu step ya ka citrekam juga expert committee. Noi ayu biaso. No deputy chief minister. Ula kena na kawin na jirang pata. Bankeli shano kata kajing di reservation policy kaja. Are kikren kumuru madan. Kita mesti membuat tiga poin. Dia mesti bersensyar. Terada kadang kejimpaklah daripada sorkar. Ban pentok yang kaya kita ni kuat. Deputy Chief Minister udah number 1 barapan shin yang kejigit Mila serta kini tanggal buat election. Kim saya wak balik yang berlukam kawan penduduk nong yang ini kongkecek beliau. Dan sekitar di background election minta banong bah ada tu por baden usah dengan hana jadi kamera umum bam berisi. Tetapi ke politics ke jongki ke politics jong ke top ke syukur ke jeler bat kenal itu ke magazine apa ada kelas sama pulih ke magazine kalau ke actress ke batai kong how much it costs to look cheap kamu hadapkan lo ke syonggo yang ini bagi kiriam kiri bodoh how much it costs to look cheap dengan how much bagi sorkar Brazil ini bikin jelar elemen baik kau kipat bahagia jangan ban jalan bagayu pat
Bandung Salia ban keren ya ke AK kaba mak ban piang waktu itu ni kita kita di mana kalau kita dia ni sebagai BBP kita akan sesuatu kat bahapo ye global kawan pinjuran atau pada upaya ini ya kan nomor kata kini kita sama kingkli nomor betiong lek pensiun oh kata bila lek tempat kawan ni parti hakini arti politisnya mi prong ya enrollment drive oh dia pet ngatai dia pun kamha ban pet YouTube kini ki nong secah ki ban pet channel kia kini ki DPP kile ayu ban pet kamu kila baliat bagi pet di comment section ngatai dia puli comment section ha meeting dan ban puli comment section ini puli comment ni ni tray ni de perkat ya kamu ban tray oh kita dan oh de apa social media tu lanjut kini saya pet lah de kapor mendapat dari upaya kacau nong BPP upaya mengikut sedang sekalian mereka pada sekali pada relationship ada piwan ni dari relationship apa di beti cinta saya berdan buram kipaipa kibawan saya jingalang jawa bayi South People Party kikrewan relationship nomor relationship bonsin dekat beliau piang relationship dekat beliau pisain relationship dekat beliau tamil nomor kipaipa kibawan saya jingalang jawa bayi South People Party onde upaya relationship nomor upaya Shirham Balayu Shirham nomor kata ka jingmen ka shlay ka mi naga dono jonga jatmreu basaji sinpat kiyo ya ka jingamen hapre ka jingdo jingamen lingba ka boys of the People Party ka dai dai pa da ka penang yo pa da wala dang di banyang lai genta krem shuki krem sha krem bai kali oman hinaladi kani ka dai jingamen ko ki pa da odan gidong untuk abdan benang sama pergi peta Shano kapai kata clean politics jomu Shano kapai kata revolution jomu Shano kapai kata people's movement jomu mereka kuat menjubah iki hagan ni kapor kata baga VPP kada ka culmination jong the people's movement jong the political movement jong the clean politics jong the revolution but mental ka culminate hagan ni ka kenti baganon ra ya ka jingkala hagan ni ri ka to dipata nyelam jia Hasan Abos nem mensua habang atrua ya kata election ka baklan pisa kirong de salmarden holong kren re bansaway te wat persam nrei menegri hadin rila seng ka party oh ka jat menreu klade menele ya ko tes Pakata kedas ketika election house na alpurai. Barang ini kedas kemeningkong kejat menerima dan job tang Southly kita di constituency. Tang hati Southly di constituency kita job kita board kisah. Ketika kedas kebar lingba ketika MP election bani community bagi jat menerima job abaro life menerima di constituency. Kembali pet kopi patari. Kembali pet. Ini bapak basisha ulah perang yang kata jingkla. Berkumau pada kita open skap dan kita untuk perang ayu baru isyadeli. Pada angin dek oleh ayu mengelalai dan penjok penyumbang. Tetapi ini lagi pada kuat ban ayat yang ini. PKI kan orang jom ini kisah hina pipet kiri pipet meeting. Apa kilat meeting tahun skap pun bandan. Nero kata kita pimpiang ke dalam sedang bat nadu sedang hadu kut cuter teng arden ya ke BPP baru pra dan neroi pat kemat ban keren padang menilai ayu siapa Delhi ke NPP lekan dan mat ayu habatang ke manifesto hadu mentaki pat pilih nomor 5 tim penterikan dalam manifesto juga sing BJP oh kita ni kemat nomor 3 BJP ke berkerjaan bagi parkin cucu menjur baik ya kita kemat jikular dari election pages jong ke BJP nadu sedang hadu kut cuter arden beri berlaku jikular berlaku kuah penai jingersan ya pra uyat jadi siap boleh tahu keren soal ben pra surga mohon pra syasyo perubahan Modor kata political arrogance kejongki hari ini sini bangda. Pilih sarang kejongki. Kalong si kepada yang bakat deputy chief minister. Udan nak kerdan deputy chief minister
day naman mo patba uji niyo. Ngiya mengilat cek patba ngi ho bagi patba kim tip yana di kilong ke. Ki patba kisko bagi telak kim don bor kim la hal pertai. Ngiyo bo patba be kim mau ngi de kim mau ngi agar essential patba. Habang ang ngi agar essential patba kamu tunggu. Patba essential. Dapat bawa betul orang nasional, dapat bawa betul NDC, dapat bawa betul MLA, dapat bawa betul MP, Wayu MP, Wayu MLA, Wayu NDC, Wayu orang nasional. Kita akan disyakri jang upat pak. Mereka dijaga, dan dijaga dengan lagi di sini. Jangan prak sini, bukan hal prak sini. Tambah pun kilo beli nama kita yuk iba beli. Betul lagi. Lalu kalau kau bertanya jumpa kat kedon, dengan bagi MLA, lalu kita di minister kita try ki, bagi kita keren ngantuk kita perkatnya, dari keren mengnya barang yang berpor dan jumpa you pun ulang. Ini sepek bulu pelangnya bulu ding dan lainnya, agak kaki, agak sautri. Ini sepek kiken you patba ulang yang berpor. Berjua iki. Kali election sisa kalau peni, dia katakan the amount of political arrogance. Kalau isu kai, banpet. Dari nomor keterangan ko kipat ba kapor kalau ini bangin peni, dia kapor. Bagani election kami tang ke election MP dan penjok Dr. Ricky. Mereka ini pendat yang wayu mau jam. Haswa bangin kurut dia kapor sensar. Hagan ini jelas lagi. Gandai tang gaji pendat yo mau jam mereka cile gaji kaluan. Ni kuat bani ini yang kita gisi di bawah nang bagi longdin di mandin di sini. Kau di patah ni jual ini kintil. Bagai voice of the people party. Kam kuat mereka sepak kamu play berterku. Yang mereka beri kepada gaji. Bagai letter mereka longi. Hagan mereka dikasih jaya. Ni kuat mereka sepak kamu play berterku. Dari bentalang di inong song faro. Hagan mereka beri kepada gaji. Ni dapat don di longi. Hagan mereka dikasih jaya. Kita lawan tiap yang mereka dong mau par berokoi. Dan sibun pat di longi di bawah hati dengan kapno bagi selai. Yang kuat ia berkom kata kacingong dijuman. Hagan mereka beri kepada gaji kita. Nama kata thong gaji kalang. Baruan ra ia kesensyar ke karar ke buku. Banyak pun persyak ia gaji nasional. Yang kuat bagan dan gaji her. Hapnang nong sol nong kendong. Uber ruspa uber tuna jinsta berubah star ini benyo ia kata kepinta kapha nagari kabule ulurku rinci lang kata gadi thong gaji kata gadi jile gaji banilet panikayu pai barang ko ki pai ba katma jong voice of the people party kali persya ke bangsa persya ke jinduk persya ke national mat om menyelam baklai pai ba om ke politics ke jing penyal mereka mat jeng gini giwe kadai oh pinjit yang berdiri marway kan le ayu hotel hi kira marway un le ayu pergi kita ke sanspa tam ki MP ko parlimen baraga ju ko patyo la job UPDP un sa pendukno ya ga district council haba umma ban le marway kumno la ban pendopan la job UPDP un sa penkelano ka jat sopa kumno la abatang marway kata ada yang jingkren kepada pinkumar jimot yakin mereka di pada the party kalau peni yang ada dekat link kedok ke manifesto link election pledges kapan kita po hak ini semua saya kulit saya persang banyo yang ini ke manifesto bagi siap dan persang kita cuma apa sahaja kulit kita ini mat jingkular kebaningkong mereka good governance keren siapang good governance kenapa menginyo effective governance nanti ada di semangat demokrasi ni don kambal pun kai ya kata essential patba nang kata berlai dengan secularism and pluralism nang kata bersama dengan education kawasan dengan sebagai artikel lifespan your way and schedule hangi ni ko akan dawa ya kata artikel lifespan your way but ban streamline ya kata jingkrekam jadi district council ka shaya dengan manifesto ji kata kini ki parti ki lek tham sedang kendang beli banda tithan kyang pinji ya BBP onon ra ya kata artikel lifespan your way ban pendok lo ya district council oh ki patba ka artikel lifespan
nyo gue ngangai kita cibul ki kena kita pulih yang an lani ki law student lani berpas kalau hak ni kerja Kaarte laispan yu kuai a jigi naga laispan yu kuai ji jigi jongi mizo ka ong kumno. No act of parliament can apply in respect of social religious practices of the Nagas. Administration of civil and criminal justice according to the customary laws of the Nagas. Ownership and transfer of land and its resources. No act of parliament. Anong lang negara India kepada tukar yang elang sarang juga naga. Anong lang negara India kepada tukar yang bisa kepada ketukar temrai juga naga. Anong lang negara India kepada tukar yang jingung try ke tendo besar bagi maaf tendo. Ngan sim tengil kuai ke an kepada mereka hangi ke Wildlife Protection Act keterekam nyemla asyukan pemrah peniksikar. Hoi kesikar dari ke konsyor kasih. Hanagalan kamdam ke jingkang nomor layu taiki dan atkil laispan gue orang ke berat dari ke konsyor ni. Ada entar baga orang berat dan bapor lah. Ita ini ibu ningkong ibu aku aban pergi ya pi. Nomor kata rau ni hangi ikan pop pada ke jingai jom ke sorkar ke ningkong hakis niam nyo pari la yo ik Meghalaya Transfer of Land Regulation Act tahan ke peneta yang ni haga kendo ke siap kapam syayu Bambing try muluk banti kendo yo ke negeri ji larangin dam ni ke negeri ayin jidwa lut ke kendo ke jidwa sentuh Kimar, kita kipar doyong, kipar motion, kipar mostek, kipar syatai kena ke beres kenjela lek syagati jadi pelajar. Mereka yang orang ini tangdan kejima, kadang kejia kontra syukai, nak ini wedi jat mereka, hak ini kejelah keji, kita ibang yang ini keji, banyola banti kendo, hak ini keji, kadang katakan lobby, kalau syukai ha, apa yang kini kita tribal, bat ke government of India, badai bermakna ada gue lando, kenang berkatakan lando kan prevail. Bapak kali lando ji kan yakno. Bapak kali wan sisa tum kata ngila tut tum kipat dari. Ngela dengan jenna don ni artikel laispan yo boy. No act of parliament unless the state legislature by legislation adopt that law. Nomor kata orang ini kong sloto. Ko kipat ba ngim don por nomor kata rau. Oh hana ban penduk district council. Nangka kamak kaban trio. Kadai semua border policy. Lalu pulih nak cubatai tanya ki mahkamah Antagapur. Kemudian di semua board power. Nangta kapra kadai ka agriculture. Kemudian semua environment. Kemudian border dispute with Assam. Kemudian resolution of jobs. Kemudian kadai menace of drugs abuse. Nangta kemudian kadai persya ini uniform civil code. Kemudian language. Kemudian sports. Kemudian inline permit. Kemudian Citizenship Amendment Act 2019, kemudian health, kemudian road infrastructure and communication technology, kemudian enhanced airway infrastructure, kemudian uranium mining, bonopos, kemudian railway lines, kemudian differently able person, ensure effective implementation of centrally sponsored schemes. Kini kita ke asal berjemaah. Hangu badan naramat, badan menpengkala jai tepano. Larawan kata ke BPP kabo. Kile tanggung lo banpen thame. Kangkot tang kata banpenting kot tempan. Lada kita cikisyon di badan ruang di badan palong kristan yang pinmul itu BPP. Pinfiskam hal dengan cing tu arden. Usai penengkam banyak kot pak. Utu doktor ikiru. Dan job tu siapa seperti kristan lo di Pigoro. Pelasi penong kata. Kita kum kita akhir kon balik berpembi berpen kami upai ba. Ndak kita pat kita ya berbun kristal yang pembuat tu ardan tulis surat mi yang teman besan wak kena samkia. Halo ini kena ya kita teman besan dia. Ya kita teman besan. Rengi keren ya jing ya. Jom jing semua tu kali berkata kasar kita. Kak hadu bakal jing tu kena lapor. Apa yang disamanya sekali. Balai ingin semua nak bantat enmiau. Ya jing tu ya jing tuna jing. Kedai ini. Nidang kaman keren, nidang kaman itu hai itu, banyakkan pembet kita di jingkrak ini. Ini sarang pun kecak beri, oh nidai kecak beri seberi kepleng. Oh nidai kecak beri kepada atwa dan buram. Oh nidai kecak beri kepada tuntar bani roh hendrai. Kopi patba, pet set dia kecak beri ini. Nidang ini kita di jingong, kita ini kembali nonton pun ke history. Hendrai ini dan penem dia kata jingong tepre. Ini dan penem dia kata jingong kita di good virtues. Kijong kejat mereka kita midon kamban penempat
Dan maka to kipat lang hindi ban sinusong baom long ban kren persyai hindi ban bot ya kan nuksa jom ini dinong sensyar ni kita sensyar ni kampam kani ke sarkar NDA jayu ladawan ki menteri na sarkar India ladawan home minister Amit Shah ladawan tuwe kile kuno ani ki pusharai ki srok ki repair ki srok ki gajani ki job ki pay penungi hana baong maka jelami hanya yang menurut tu kipat ba ngin hak ban kren ngin hak ban tuni kumbaginong bakal ke kamram ji ban let support dari benong kumbaginong ta as it is Meghalaya dari way dari celah ke tukang ngiton kam lebih orang menyiham apa gerindia pendiang ini jinguna gitu poro nama kata dan kami ini bagi syurkia ban jinet yang LP kami bagi listing bala kecua por ban yang ramba ban ala yang ini priyo menda kita lasu ye katra nanti su apa pek ini berlaju berjiti beri kita mereka suruh pada rujak upra menda lempet upra usin syar hanya ke celana su bala upra usin syar kumbaulang unpe ya ke bangsa unpe ya ke jinduk unpe ya ke jinet bakti kita kamu tendra lesi nama bagi ikram persya ya ke bangsa ni deputy chief minister yang ada ubadan ulawan pinsisya bangsa uday ban pinsisya nang kroy ban yang sukino ngiling pak jer keteng ngidang syong baga jur ke bangsa Meghalaya ngipit nama bengi kren bangsa imak katendra timat dahlah tendra kisang ay day ban pinsisya balingin pinsisya bangin pak jer keteng de ngisyong lupai ba alat ya the boys of the people party bagan sinsyari ke Meghalaya ngin sega di bangsa baru bat lada ngilak bau tau deputy chief minister bangsa ngin nama kabang itu apa dong kau kipai babi OPE hagini kisni kila stang banten thok ye kita ke MLA jong BPO ki kran clean politics kat baya kata MLA scheme kabade hak banyo pat ba kabaga sarkar ka ai shipulak kim juai tingin ko abanye bun tin yang to ya lek sulok kayu tam bang to kit tingin kata MLA scheme jungi ngilek king lok kayu tala po nanti bang to kit wat ya ke penangkap di MLA scheme dan ila ong bertahan lalu siap sutu kita sikni wa Ruang, hindi mangi, ibalay tempo iti, day mangi, lalabatan dengan orang bunta kintre, menin kiona, challenge wadah, yang ini leksya ke CBI, yang ini leksya, day ini ke CBI. But kilong ki advisor jauh chief minister, nakwa pentintu na kene kajilan, apa kilong advisor jauh chief minister. Snobha advice no menurut yung chief minister bahwa ay ya kata ke consent ya ke CBI bahkan sang menentrekan no hanya no the power of consent lies with the state government ke CBI kamla pansuan musyar tuklar di wala ketua eru kumma kalau mentaka CBI ketua ya consent jong state government kimai kimutan pendidik kau yang nyelek siapa lu kayak tas? Hana, utaru spokesperson, jong kanikas MD, uang berada upah dan uskoba kata MD kapun di kampung sap, boleh dawa ya ke CBI, ayat kan ya ke CBI mo, ayat pibat lapini, pion lapini dan kamde, ke CBI karuan ban musya, dan di bawah lada, utaru upah dan ulapan pinsisya. Ubakan ni keempat jer menu bangsa ni orang di Isyakay yang bangsa ke BBP kau Isyakay Amit Shah ni lah orang pakai NDA ni ke bangsa tam yang Amit Shah kimdot kita yang upah dekat CBI kini kumbang ya snow apa kena CBI apa kena Amit Shah kau kipai babi ngangai nilai kini oh dikira ni kemudah kisah mengenal yang kemudah kisah mengenal yang dalam ini election lami kemudah lami kejadian lami kam suku semua orang sudah nisnu telat niburam yang kata kejiwa orang nisnu telat badan kita orang ngite nisnu sarang bangi deh kita senjat naga kami nisnu sarang benar nisnu sarang teman ni anu pat yang itu kita senjat naga kami untuk kita syok kami apa Tibun belum kita lu. Yang mana beri keren kita ini small minds.
Ini keren ni ke kami kiba crowd nak tak la syai kalau sini. Kita memang kiba crowd mensua. Kita keren pi ka judge ka pong jong GTN le crossroad. Kita keren pi ki mo GG swell provide judge. GG swell ta judge undon. Mereka jadi contribution jom ini kiri rumah bagi beri keren ayu kile nantari pada jadwal. Nama kata kalau day kapor ini kipat ba bagi lagi kipat ba kita sta bagi lagi kipat ba kita sempang. Kumbang larai minta yang pun scam ni jangan kam bani kai susu ini kipat ba bagi jingkala ke jangan banuan ngangan jingkala kemen laragan ni election minta kadai ke election MLA. Nasi larakan jingkala day election MLA tigna benai Jun lagi ubnai ni gelayo सरकार हमारे हमले तो जला में गया उनके नहीं कई बार kalau berjuang ko jule ni pai shule ka por kalau berjuang ni shenia hak jipnya ka ju to mangi don ka jingai ka baskem ni don ka jingai ka baskem baru ni sini ni la parwara ni ka jikla ngati pada dan om ni dia ni por rakti ki bala ni pa man pershan ni ka voice of the people party poro ni ra ni ka mereka kuat ban keren hari ka por nagam ta gitu ke dalam dalam pering arjimut kibang MDC tengah larai opera MLA ngalarai opera tama MP tengah pakai tip nanti pra nanti peti nama orang sensyar kongres yang kamlong kan ke sensyar BJP mereka syukur abang waktu sesuatu bakla kalau kipat ba lada day mengeseng kongres kamagla ke BJP kan menolak sensyar yang India ini ban kenal ya lada day mengeseng kongres kamagla ke BJP kan menolak sensyar yang dari India bat kunjur aku akan pendengar ni ke seng kongres ke sensyar Bunsnem yang dari India kalau sensyar Bunsnem hak jela Assam kalau sensyar Bunsnem hang hajala Meghalaya mereka ayu pada sarkar kongres Delhi ayu pada sarkar kongres Assam ayu pada sarkar kongres Meghalaya kelele ban pendek yo perusahaan ko kipat babi ki kremle wala kelayo kala nanti ayu pada sarkar kongres Delhi ayu pada sarkar kongres Meghalaya kelele ban pendung yo ketin khase ke HU ki kremle ko kipat babi ayu pada sarkar kongres Delhi ayu pada sarkar kongres Meghalaya kelele ban ahi ke ILP ki krem ai ko kipat ba ayu pada sarkar kongres apa Delhi pada sarkar kongres Meghalaya kelele ban penyo ahni ke ILP ban pen scam ye ke jino pa ye ke pendung ke syap pada ke spa ke play ulo ku ki kremle minta berkembang ke bawah kinong bagi luar syupat pala dan iton mengi kila beton ko kipat pala ke bawah kila de yo la memang tak ada day ke bawah bangin jit daru betumai bangin pak nang ni lapo show parliamentary seat support Delhi baulong orang etai odon ki baum le yu maroi telah de jit le ki seng dak nut ni trai de jit le seng kongres ni sangut trai de jit le NPP ni sangut tang le jit le BP le maroi mulai baka bol jauh pai ba ni don kam man shin kia kenau ni wana ni don troa yu ni no la muji onde bu shukha na da ne ni thong ni ro hayu Kami ni pai sih kedan puri, ulang sama berminat pada jipuri ada udang ni school. Ulang pendat ke matrik atau first class. Ulang pendat ke PU atau ke poli atau pre-university course. Kami ni orang tak tuan ada first class 10 position, murung ada top 10. Become first class third position. MA income first class. Ulang pendat tu ke MA ke economics. Nak tahu pendat ke PhD, doctorate nak tahu dia orang doktor. Tapi yang kedan puri ni, syabok. Parlimen. Kau ini mau budi berstatam. Lawan dengan dia berkam start baru. Dan mereka berpiang. Nama mereka berkam skill buat kicing nong. Om tang kicing start. Kalau piang bandong nong elang kita skill kicing nong. But ni pet lau donnya dia kita kicing nong. Ni chef udon. Uni orang maju. Uni orang maju. Kata dia mereka kicing nong. Jom kicing kiri. Udon ni kicing nong. Jom kicing kiri. Semua kicing nong udon. Kata ni pet udonnya. Kata kicing nong udon kam. Udon ni kata. Kaya kata kicing nong dalam manusia. Ulang balapan saya. Udon tu semua ke jingong ke badon kami nolah. Bagai kalau ke jingong ke basken jingong. Kali kalau ke badon kam, kau kipat pa banong nongelam. Oh niat yang bersibun ke jing tenju. Nisha shet kela, nisha keno. Bon ke, ladang yemong ke basken jingong ngatarai. Boh, ni nugak berjeng kuni. Apa naik keleng-keleng gini ke sini? Naya pendung setiau dia. Diberi di kublai hendak keleng-keleng. Baden, bak kublai edau. Mau baden u edau baik nomor 4 syakir aduk mentah. Bak,
Lalai bom edau. Kumbasyak kenok. Kumbasyak kentok. Kumbasyak ben. Hakita kibriu. Kiba lesi ladai kibriu. Kiba jendau penonok. Lah kempang dikata. Mereka tu yang jupun siap. Nama mesku tu yang kepada dia benda. Yang ketong kepada kau akan boy ya kata. Nama mesku tu berkumpul nonglang ide tuan. Ya kata mensin syurang. Maka kata mensin syurang kalau rung hakajinya identiti kerja. Bagi jongkam banyo ya kata mensin syurang. Kajat penriu kadang kam banyo ya kata mensin syurang. Kemensin kata syurang katam batatur. Kijing jing pinit jing pisni jing pihun. Kata nangjur ke syasyo, kata ke nangdom, banjok dia ketong, kata ke nangskul. Kata ke mensim, ke bersyurang. Nama takut kipat tak ingin yad ke mensim, ke bersyurang. Nama nismo pamet bani, bagai negeri, kanong kumagalong mata. Bat nalaga kembali di kintin, kibat balawai pater ukren. Habawan banjok ia kene, kazwi ke kazwi. Haukan kot jelas nem kaknais pak. Sabupra, hakawai lagi jilang pak. Umrah dan berperto yang ini kerwi kerwi kumnya pindah uang agak jingkren agak jilang pak. Yours is a land for God to live in. Kerwi kejauh pindah kerwi pesyong kibli atau mentah pet yang kejing cahaya jauh kerwi kerwi kejing pet yang kejing cahaya jauh jiwa pet yang kejing cahaya jauh kelenting kesingkir kikop kita jenam sensyar kejing mereka pet katai hangkai kejagat penyuk kebashimi kejing iltung lek keleng bom sekejing iltung kemudian kali ketelalong balaynya pak ngongi pingira lalu dipatah di ai kejing saya naga tahu ngilat declare dia kata ada bold vision statement kejing kadang to revive restore and transform Meghalaya ni teknilah lalu patba uai kata kejing saya don't come back to the essential kataral kabapul toki patba bagi kuat bagi patba limba kali election MP ngimpin bau patba jong kali geri kejing ulangnya pemlah suban pet ya kejing terekam jong kini kinong dalam kejing kita sensyar ya kini nilai kaya kebang patba amat jie kaya kebang irak wangi assembly namanya jie jo patba kini kin jupen siap nama dari kisau begitu dia katakan number seki kini ayu kini ndu patba uban bata boys of the people party kumbagalong kata but kung di patba ngada snow ban di patba kini ban shine ha ya kejing persang ban jalan bagana ban persang ban yekai bagana sentiment de di patba pengda don kita ginolam kita komen di kita ginolam ndrei kita forward na ke comment section ban persang ban jalan bagana ayu patba menurut komen hantu apa ke social media ke YouTube channel atau baru itu kita drop comment sentuh di dalam di VPP baru kita drop comment sentuh kalau kita ada ke keteng ke shisha kalau kita ada ke fake name boleh penunjuk ini melawan tidak identity mereka membeli ke comment kepada menjadi keren kor ya kita dalam barang ini fadar lene pastor kenal ke VPP keren snow melung semua banyam bersama dengan padam. Jadi jangan buat pen kami nyau paiba. Hangungi ni nyau pen ni kita Nama kita tahu the voice of the people party. Pengim kuat ngilak maham madu ngiting yo dei samaj ni kita somshit yo kile kan ko kanu sin la pendama bamde de tin kama ko but mengne de de tenge yo lara kita beteng ngim kuat kita kum kita kena kersan baginda ngi lara ki penca buram ngim kuat kita tensi tensang ngim kuat kita keren kama ko baka sagari tik tangi itu kiba judul meta had ban drop comments haki social media. Kamu kenal bangin dan kami kinong di. Ngin ju isi itu ngombi. Ngin ju pendiki, nrai ngin pensuriki, betene anak jinong kawan kerja ya tamet kapat tu. Nama ke politik sekali kita bantai ko kipat ba. Habang election kipat ba, ngin ju ang dari tangi nong kersan juga PPP kita ita kendri, kita ita ngin ju penyi kita kinong kersan. Ngin ju penyi kinong kersan Kongres, ngin ju penyi kinong kersan UDP, ngin ju penyi kinong kersan NPP, ngin ju penyi kinong kersan HS.
HSPDP menunjukkan terang kepada tahun ini kita bersanding kita jaga jadwal berdiri yang tahun Shibun Ba kita ada UDP, NPP, Kongres, HSPDP kita isi saya ke jadwal kita semua kian kita jadwal mereka dan kita kita semua syariah kita sehingga berbiji persan mereka ikat ni pengisong mereka ikat tu lang no kami kan ali ini yang banten klaim kan yang kena linti jaga voice of the people party kapangilan scam nang tak jadwal bila ini hari ni ke atli Islam bandai tang bagi syupni tang hari ni ke atli Islam dengan nget dari kersan de jo pada upat ba onnom babi bo kersan ya the voice of the people party ni tepo pada onnom babi andre on benot balai bagi the voice of the people party kami Islam kami tepo to tipat ba to ngin di pasta bila benda ngi kunong kersan jadi di parti snap ha yang kawan keren bagi the por kepada nama rajin pet perman ke jua ngai ini bagi election kepada kan election apa yang baru desain partai persyaratan ke BPP kata apa ini baru pinter met yang BPP ke NPP kanum stopper lada job ke abdi teman-teman ke BPP ke NPP kanum stopper lada job ke Kongres teman-teman ke BPP warga Kongres mau mengatakan kanum stopper lada job ke NPP teman-teman ke BPP paling penting kani ya the voice of the people party nama kita bagi leadership John the voice of the people party kalau decisive. Wei punya nyele yang penting. Ada kata. Bani, kalau kita dapat bila menang sakatong, balai bikin nongyo, kinong red, kiburam bagi itu bahasa. Tamra balai yang sama for district council kemusian. Lada day bangin long decisive nyenum la ban pengkelai kalau mau pat kalau adam kabalong kanong kenti juga chat meriu paten anam dan meno kalaban kamtrai ya kata kalau kan they oxygen lungs ya ka soba strong lada ka soka macam kira bantum di dinget kalau the catchment area naganta ka strong berokoi ni ton ni kai ka ni soto ka bete benle ni le o don bapa yang amene iwe ini contoh apa ubi berpi dan ini long kami NPC ba o baden hana ngamplet hana skir mo baden yung bulu bahana aga por bagi rung aga por bagi rung NPC mas nuan bagi baden mo o bulai wan bagi di judas rung ngas pekir tu ngau kiri mulai long tengok nah kenal orang siapa tentang temalada orang bayi berang berengkam berang mau badan berkeren bet hatmat te kilanang mi kita ikam mo kilanang mi kita kilanang ya pla kita berang mau badan orang oh pelayan bisa di Judas rong kalau kamu sekolah nak tunjuk ini orang mau berikan orang baik yang berikan orang dengan ini keren asap te ke bangi dan kam ni kuat bantai ya gajah dari koki patabi ai bani nomor kata ke MP election dan lumpuh ke sandur ke thumai ke perkat ke perkai jadi bangin kota menilai ke MP minum kota menolak jiwa bangin bo ya ke thang bangin pelong ya ke Jawa Meghalaya one of the best states in India ai bani nidan ya ke potential lara Lee Kuan Yew ula ban transform ya ke Singapore from a third class to a first class world just within 35 years hadirin bagi pelak yo berjilayut pada ini lah ban peklatur ya ke celah megaya kat ni play doktor ku ngila lara ngidan ya ke takamon ke cuak koki papa bat kenal ni dan kamru banyak pun berkeserkan India Kashim Jamlingi nomor yo ini di dalam mentala kato dan letem kita syong baik biasa oh dia baik saya jangan mentai di kod dikti jadi jangan mentas cisna wasnem limba ke polisi jo besar kalinya kita pas BSc become kimiola tanlek puli master degree kendale yele ya CUET ya ke kuwait lalu kata pun gimana tolak nama balai bakin tepla tanlik syabab jela kesorka telah kena peniang wak abakan dan kita center di babiang
ban sange do tangaga graduate klemala ban proceed chaka postgraduate mentam dei tadi graduate dei mentali segi class 12 ki kon ni ti ki join do pi ki ban pass class 12 ki na bale ke kuet gallery sini bale kim sange shwam na tep kim padan ki test center ki babiang ki kena ji ki na bale shabar khamtam ki kena no kondong bon ki ban sange no mano ban ha shin me ke ji klik ko ki pada mar ngindon untuk MP ngindon ke sarkar celah terpan kapan noteng menong em ye pala ban priang ye kan kisno sarang berapa ke jalan kaya kande ke jalan peningkong ban pentrikam ye ke NEP the new education policy krembiang IRM tang mansio tamet umuri kelas kena klem pet upat bajni umat ji ini ngiran sibon ni kitna mereka menjadi sarkar preng nama ramdan ke jing tukar lani ke intervention nagale ke state government berkamtam nagale ONP ngila tunong shibon mangi kisamla nama katum ka policy thumkam la rese bado 100% yiki kam hagi grade C but D yangi kitrai muluk kitrai jaga ngila tuk nama bangindon kita inoram kiba shemi ke ngin pa yuri ONP jini udevan intervene kam notli kita rekam juga sarkar preng 4 juta bantu kelari ke negeri 4 juta bantu kelari ke Nehu 4 juta bantu kelari ke ICN ni dorong Shimon haga kam ngejam haga grup C haga grup D ko kipat babi Shimon dah kam ke bangidan kam le bat mentale uhapan le asa ningkong ya de jimput rekam juga sarkar dia ya de CEE NPP kala kensyani ke CEE badalong ke CEE mentahang ni ke orang ada exam hang urukam pun exam ya kata ke CEE hang urukam kaya kita kasih kita Citizenship Amendment Act kajing penggelayak anong tradisional hari India balai dan kampan penggelayak anong tradisional hari India balai pan pelong dong shong shong lelekan pelong dong India yang dong Bangladesh yang dong Pakistan yang dong Afghanistan ubah patch India kata kadai kajing temu balawanra ya kasih kamu mau dong Bangladesh ubah patch India Sanspamut, Syajan mo rin ko kipata. Kakung na jimbatayin jo Abul Barkat o Professor sa Economic Department at Dhaka University o makatong na study lala patang pa rin nga sinem kakulay sa Andrew Busal hado nga sinem arjar kaklay ladon na do katway 0.9 million ginang Bangladesh to brother Pechi India katway 0.9 million na chispa kalay lang kiladon na po India Kesorkar rasa ambongin petrai kampura ya kesi lerauta Bangladesh ulalong dong India hasan la pantang menurut segala Toki pada ini bersuatu dan kam kejiana nagaji petrai kam jong sorkar India ni hak bersuatu ya kapang ndai kenal kam petrai kam hang ni nyimdan kam pila benong labatan hang ni sibo silap pila benong ni mito nyotong dong Bangladesh punong dong India ni ndai larudon pa asam arsan lak lai tu lapan kamu lumang ni balara kumbangalong kadang kajing semua juga sorkar asam ban pensyong pensa sigi jaga kaput jini nilai isu ni dan tahu kasar lak tu kajak leu ko kipata malu takat ma kajing gede dari balara jingsu ni dai ban snow scam ma ni gede ri kinti kajing aga tapi wat jukran jambau kema bunsi wat jukran hadir wat jukran dua menseran gede kajang ni pun nganja tadi gede kinti ni betul ke bukum kata berpekat malau jatuh dari utannya dari kinti naga utannya dari jong dari kinti karpon perkat jongi witi jatuh dari bakar kon perkat jongi DPR ni dikasih apa dia kahak le jong lu dalam dia hajat le jong lu badai jakawi asyal kasyama mereka dia kahak mate nur gini pene kata ada gandrung kena kita kahak kaji jadi ri kinti kaji kari kasih jaya kari ri kinti kaji unaga utannya la jong dari kinti berarti kum ganagalan Mizo utannya la jong dari kinti berarti kum Mizoram Manipuri utannya la jong dari kinti berarti kum Manipur Shibon di cak bergidan kena kita ri kinti kaji ngin hak penyata ngin apa pinskan dia kena ri kinti pateng paket mantai lagi kemande ngin em mantai lombi endai mantai jongi ko kipat babi Bangladesh ni jikut ke bertemai. Hani ke election kena tang si sensasional. Mereka malas ni hakan pek ni jadri kuno reality. Ni hakan pek keri ke jiri kulong kuno. Yo dan berperang dengan nantai. Yo dan nama kata kau. Kilong shua ki pini. Ye ki cinto ki kana. Ki bakta ala himukat. Syapang usir lapang atau le jimundur. Weri usir lapang. Bagata ada kini si kon kon be ijanga. Nai ni kwa ali kiasi.
Syari kasi syari kibriyo shalom kasi shalom kibriyo inshallah hari kita malam itu bamdo kali siap pasti bagi kasi ini kepada tujuan ucapan bapang kicing mutaspa resources kebabon honangi nama lebih lecture kerja kata kali kecing siap pasti bagi dan kemal bagi ri kemudian berubah simun ibang kita Ayo kamtrai ya gani bang mentai sedang makin bersin ala dengan the voice of the people party kam dai tang sai partai ndri kadai kata the movement kepada keluarga bahkan ini dengan revolution kepada cek menuju kasang mati ya betul dengan asnot bawai orang badan lampat ji kecil teli coba cek menuju ko mga iya dengan kinti ke banta kalau jan banta menuju politik estate ndri sobat I promise the voice of the people party bila kot ya kecil teli Kejadian mendapat piang yang dikhotbah ini kejadian election SPI yang dikesan di election champions ni yang seboi bakung malam mentah upat ba umi di hajar barai kejadian oh sisa yang lelek kenal kenal upna upai uap maram ngam gede koi kejadian barang lelek tu bang itu lagai kenduk ikiwar ngai kenduk ikipnar ngai kenduk ikipari ngai kenduk ikimaram kenal nalor ketin senang kepada pikiran Dewi benang ketin pedang joget jari kepada orang ketin sora ketin kasih kenang bahkan subspan dan penjanai yang kata jinong koi joget jari menurut dan prene kata bos kata lakarya yang jari mereka minta pinsoi yo padba joget jari obanetri kejadian kalau kapor kopi padba bakna sotna bagani kejadian linti kejadian Allah banlan baru dia kerana waru deputation mesti haban admit banong bakam pat juklut election MP ko baklit mata kaklut tay nama yang kami gede kajing job pergi nila job dia kesan berhak jadi paiba nila job dia jadi berhak jadi paiba bagi dia bersyukur nama kita ban mi syahmat menurut kini ke MP election wan menurut election ni syahmat upra un job upra un pat un grup ke bor bat nginte yang kita ingin power kita bagi dia berte harus dia dan tiga pada dia keprogram syale sing anak pendek saboi kajian syabir support mawai mereka ingin mengadamkan kincu di dalam yang ini ya nang ni syahmat mereka but the voice of the people party hot ngamtip laha kapor ka jema di olat nem ban i shisha ya kita ti eke ki bang ko ban i dan hikmat nama latip bang nama ban im sa agre ka pathai latip bagoy ki sing ka dengan lek na ka pathai lalu ni ak ngamtip lang ni olat nem ban intemen ngamtip tama latip bagoy ki sing ngana pa niya tabatang do ik bang thang aga jim ga janga ko la ga long kaman ga joble na kwa ban i ba jatru kasi kalau ga jatru ko yetli ba ka bakha ko ki pa Ngapa beliau bagaimana ri kejini? Kalau ri, kalau ruspa, baka basya. Kamban jingsyan, ya dah cak berbiji hakini kisi kita benda. Ngasut pangmet, habang apet, ya dah jingap media maka por syakapor. Ngasut pangmet ban pet, ya dah jingjot jigi kun sama. Ngasut pangmet habang i jing ngam jigi kun sama. Hadi jingkeli. Hapra. Cinta. Hampura baik pak. Gerak-gerak baik. Ya baik. Kepesawan dia long live. Long live! Long live! Hampura! Hampura! Saya siap! Hampura! Nilai pak, keren guys. Hampura!
Nilai kecil jawab kan dia ya nak. Nak terima dua. Kita mailan dia nak panen. Sampai kena sudah lanjut. Nilai berdua punya kalah nilai yang bisa nak cari pak. Kalau tidak kau menang ini buat. Parah, tapi benar. Sampai tidak macam panglima kontes. Macam ni dia sulai.
Ya, seharusnya. Boleh dong ini dan ini dan free Sarjana dah. sama dari Dayat hai erung ni dan cu kajing mam ta. Sungai baik. Andai dah sencar kini kiwe. Yo padu persuat. Tengok laknya. Timno. Man kasar senam kin pendek, man kasar senam ka syak tiet. Okey. Teman toy cu tang rapet. Ya keno. Ya. Jinsan hawa. Bro gaya jinsan ni cukup ni. Kalau kena. Mandi kau bro gaya jinsan. Mandi kau mati Ladu musim, hot, kadang apa kebelar, kadang 16 ni, kadang kebelar misalnya ada. Sabar, sabar. Kejinjak. Hajing ya le. Macam melakat mangapat. Ngayo apa ya kejinjak. Gendam kena. Ladu musim. Yo ke. Hau bro. Alang bro. Long live Barda! Long live Barda! Long live Barda! Di sepentot iba adal buat ang ni. Penderita nuai ke cingkerpat kalong bahaga singit heput. Soba ben hikai lemi ki pai ba yo don ki ba bakla. Ong wat numpet je kedur jung beri upet yo ya usumbol. Akan dia. Siap siap. Namar badan kertong berisrim durung barden di bakla. Petnya ke sembol. Hikai kantang teman bagian pet ke sembol. Iba adal buat bisa perta dekat berpi anapan pet no stay nomor. Dengan melihat tahu yang datang, kemudian hanya akan melihat sebenarnya akan musim yang besar untuk kita musim. Barda nusan do uye ko dokti gar wasan uye ko dokti. Showan penkut. Ene ke jalan. Para show punya peranan di Jakarta. Ngakuan pekin mau pi. Mentah kedai kesengi kan reu tarik. Lasai kedai kan jauh tarik.
kaban kut kanila syai nam taban campaign ya election lihat pratrik ada kerpat jode pi way pen duai pen pirat pen pulut kapor ke jong pi banyak keren banyak khana banyak salat hakmat dublei nong thau nong bu khnang ba ngin pen tikna baka khat khandai tarik kanwan kata ke jingkala hakari be ke jongi kumba kari warga jag ben rio ke jongi kadai kari te brio kari te blei kari te kur kari te kha ngem kwa kapasnio da kapasnio ka kaput nomor ka kaput ngem kwa ru na da ka pediat nomor ka pediat ka khmat nomor ka khmat komba kila sensyar kaput ko mangong sai sien ka khandai terik ngem da nyon kaput sao terik ngem chop kaput kita ini kentien hakerten jo barden kom presiden hakerten jo VPP ni khot gi we pi way soba ini na yin hak si khat khandai tarik men step prangau wana mong khon khisi le pe la lim kot nem burain namario le singi la bandu na pat ela ka jong ka hok akwa ban kintu ban ken phom ban pe kan mau pi way sa si sien pat wana mong namar hasan penkut nakwa pekin mau ni wei nuksa lese ki jujan ka por ka jinge sam pisa menta ka jing phe pisa ka bashir khai ka bro ko bi gari ka sing jan tia namar kini jangan desperate jangan frustrated kau nak pedau mau cerita ni boy lese ni yo ka pisa samut mira barong Yang ini terhadap bisa. Oh, yang itu terhadap kuat. Dan yang ini terhadap away. Orang yang tidak lagi semsau kalau gapok. Dan yang terhadap sawut kalau yak kabut. Dan yang mana nak terhadap mana kum siapa orang sawut dan sawut. Bandut selai. Dan beliau yang ada jom, yang ada jom ikut dipakai di barang lain. Yang lama kut, aku akan malam yang di barok. Kacau pidon. Tunjuk pertanyaan kau yang dulu nama gendong kasih pambok kasih tempat ibat tanggal betul mata kau lembal pra ngentau ngente ngepeh ustakin perkut katlen kasuar kataro kasapoy kasakai tunjuk pertanyaan kau yang dulu ngentau salam kasur bedam nama kasur yang pertama Kena suruh kamu play. Kau pertajam. Kena ketawa bermil. Kena kepok kelusik. Kau pertalang. Kau kesur. Kau kedur. Kau kecungut. Kau kalah kakak trik. Pagkawan kecingkelah. Nak apa? Siapa bakamba susu. Kemudian kia bisa kemudian kali kena kendong surat dengan pertalang. Dan episod tu pada tak terlupi. Kepala murai kecing sengai. Ya kali baca pendiri sini. Saya sim. Kau pertalang. Kau pertajam. How bra. So kita perhatian, bila orang di sini balik rumah. Kemudian pak, lalu pak, kemudian investasi apa pak? Sekarang dah senang bersuam. Ujuk pada orang bersana, ujuk pada orang sana. Nah, saya siap pada sorry pai sekalian, lepas itu beliau, lepas itu. Kemudian Kemauan kumbala kemau iba adan mila wasamat ila angya pi ila phaya pi dipaiba bahaga tu kasngi khatnai kale thabo hilet pepot swabha wadnum patya kadur namaru gan weini kalimetu be srim kadur badi ile ban pet ya kasambal pa patya kasambal pa wat patya kadur ma Bangin Sonya Udam Jong Pra Hagao ndak berkali senan
ya pigi padba baro nanu gilong kami kisam amat kihat kibaret kibara poisa kani kajing lang berkene kajing manjung pigi kala ay sisa kajing singan kala ay sisa kajing sidhan yang ikinong yalang baro panginges kam larau padba jong kapem nyotrap uya teli hakane ka kenti ka pemerintah da ka basuk nyo ban khatya kajing jap ha kasau tarik Kublai sibon ya pi, poliso kublai mkurko ya pi, hakikam kijam baman kasni kijong pi. Pada kini rajan met ngamla kelam dai kublai ro, yang kinong keran beper kibla ajikran, nadu presiden rang ba, ya mele bagi bariki aja senggon. Kumjurong ai kublai ya kiwai kinong kitkam, kiboleh don lang ane berkamtam ya ki member jong ka 17 North constituency Brokaway kamtam ya ka organizing committee kabalala ban pendet penbiang ya kini kicing dan kambar hapat kelala ban peluang ro ya kadang public meeting ha kadang janmit kabayaj ban ban kamtam ro ya ka snong ya hat ban ai kublai ro ya snong kabala ai kerpang yang ya kadang caka kabala ai ro ka jingbet yang ni ban peluang ya kadang kicing lang ha kadang janmit ban ha kadang janmit nginyo bantam ya kicing roi pra tang kumakat to kadang minit Namar balai ya kapor laing itang adu prabaji tementa kalatam lupa tengin tam sipang arbang mo tang arsian lese bangin asyad ekman namar kani kasi kadu berkampanye kani sebentung naik selang kumai kami tim lalai kiasut kaji fisya tabet ikwa dan kuno uzen rom bukan sama dan cikin nongiman kaji kerja shana mentah iji sakin gemar konggeng konar ha ubrat bajeng bana ha ubrat Laina panah ubrat
Come ya,
People's Party. Iriu siam hang naga sendi pipi jala kasuti pensawa kumrang basyur kian jale banrat kaki jing kim chu ino kim chu iben jing pulang ken benur. Halo, di kumulay sibo ni Pibaro, di Pagba, di Palayaya kato ka Jingshan, di Namar ba kapor, kabaga na kasorkar, kalay yang ikalong tanghado prabaji, di mantang ilal poy sa do prasiteng, di wana masawi ay tingin sa syat, so bahabyang hadiin kasautari. Di nang ni pila belik sa maulay kadang yan, ka public meeting benda. Di lara pikuha, banteng yang ka Jingshan, jumpi yang ilit syat, Hamolai stand bus. Yasuk Barak.